به هزار سالانه بیناو برده هرکه. وک افدالکی چیروکین گوندان باجاران هریم به هریم دیگرنه دناو آوا خویا سارده. روژ هاتیه وکی هسپ رحوان به جوش بویه. روژ هاتیه لجهن که جیرا درباس بویه گهداریا چوک و پلین داران کریه. جبو هر دورین که سری لواند ده چم دیجلهی خودی تایبتیه که گرینگ و پیروزه. لیمه خوابن اف چمی که به هزار سالانه جیند ده خاکا مزوپوتامیایی ایرو بدستی مروواهی به مرنی ره رو بروهاتیه هشتن. لین حال لیستکن گلک مزن لسروان دیروکا لسروان چندال لسروان هنرا و هستان هیه جبر چه هیه جبر پیشوه برنا درجبندی خو لیستکن مزن لسر چمه دیجلی هنن لی ام دکارن بجن نبتنه برجبندی آبوریه هن جبونا پیشوه کتنا شر داجی چمه دیجلی وکا اموره کی تبکار آنین بنداف لسر چمه آمده تن دامزراندن و الکتریکی سانترالی هیدرو سانترال چی تن آوا کرن اوانه همو هرکینا آوه کمبونا آوه و امبیجن گیانین کووی لسر جیان آوان باندوره که نیینی دیکن بخارا جیانا میروایی جی دیکه بنه باندوره که جبر که گلک قریشکر سرچمه دیجلی هنن اوان قریشکر جیانا کوویا جیانا میروایی جی دیگه بنه خطره کی مذهب نها دمک بره گلک مسی دیسا معنی وزمان جیانا خوش دستان یعنی یا قریشکرین هرما صنایع یا قریشکرین امبیجن نافچه مادنی یا جیان بیشتر قریشکرین آبیتین باجاروانی درکه پیش برینه. کارم وانا بینزمان. لی دیساجی پاراستنا چمه دیجه پاراستنا ام بیشتر حفظلی پاراستنا سوریجی بخارا. چونکی اکولوژی نه تنه ام بیشتر جیانا کووی یا جیان بیشتر خزای درکه پیش برینه. اکولوژی بخارا تکیلیا دنابرا خزای و جواکه دا چیه؟ اویاجی دنوا خدا ده هبینن. بگرانیجی جواکه دنوا خدا ده هبینن. جبر چه؟ جبر که همو برجواندی اندستلاتاریا بهانه جواکه پیش وقتنا جواکه درکم پیش بریم. اوایش چی راست نینه. بتنیج بو برجواندی خود پیش و ببین تکوشی ناقد ماشینه. و پلان سازی آقل گرایی کن و خزای مجبر بی خراب کن بنی اردجی قداندنن سر اردجی قداندنن اویا ترناکه هر دلوب آوا مجی به پراد فروشن همو ام بیشن هلمک هوای که ام دگرن ویجی کرنن ببرده جبر وی هوای پدوی پیه که ل همبری لدجی دستلاتاری ام تکوشین آخه به هوای کی هفر بگل خورا بگل ترکیه را و به همه شیوه راست ریکو پک مثلا هرم جزیره ام بیشن دما بنداف تچکرین تایبت الوسو باراجı بنداف الوسو دما تچکرین تایبت ام بیشن گوند فنکی işte قصر الودینو و ام بیشن مدرسه فقه ایران
حتی وره ام بیشن برماهیان قصری که ام جرد بیشن قصری که لورجی برماهیان گلک دیرو که هنه بوکو زاوا مثلا صورت بوکو زاوا جلوره یعنی او در همی و بمینه البن آویدا دیسا ام بیشن اودیا جزیره جیش برکو مثلا بنداف زانیدن دم جان آد سکنه جان آد دبرده او جهانه باندورک سر جزیره چیتیه باندورک نینی جوا کو جان آف کم دبه جان زیده دبه نخوازایه تشتک خوازاییه و اجاق این قماج هم جبرم بیشن خانقاندن از زاروکان جبر کو اجاق نوا چم ده دکوله ام بیشن کنه گلک مازن چه دکه زاروک نزانه زاروک بیشن خیاو درجی وک هوا دما دشن ور طایبت مندی مثلا بیشن گلک از زید دخانقن ساله نزی 15 زاروکان الجزیره سبان بیشن و قومجاقیان دخنکن هم قومجاقی آوشیولی دیکن هم جی کنن جدا جدا لید وقتی دما قومت در تخن و دی والا دمینه و وقتی جی گل نرم دمینه لما دبست دما مرنا زارو کنش وکی کشینین هرمی جی تینن زمان گند فینیک جی دناو ده گلک میراتین دیروکی ده دبن آوی دا بمینن بگوتن اکدن میجیه که جواکی و دناو آوی ده وره فتساندن. گلیه دیجله بتنه پرسکریک نینه یعنی پرسکریک لگلیه گودر نیجیه پرسکریک هم بیشن لحس کفیجیه پرسکریک هم تکارم بیشن لجرات تپه آرتوی نیجیه پرسکریک هم تکارم بیشن لسیواسه جیه لمرسی نیجیه زوج ما يجي لهمان دريه لهمان هرم هيا خباتك ام بيجن تفجرك جلامبري لازمها که ام بهبره تفجرن از باورم جبونا پیشروجه ام بسرکن تشي كو ام بيزانن لغور آمده ام بحث بكن لغور آمده كش 10,011 اف بروژه وعديه كو هاتا آويتن 10,011 da bertek hatin nişandan o ji bu dar jêkirina ku gel daket hat li virên nobedarî dest pê kir bi dihan roj li virê man ji dozgeriya Amedê ra serlêdan hate kirin ji bo ku ev rekreasyon planiya ya etaba yekemîn bête betalkirin û etabên dijî ji bo wê anha di gulana meha gulana vê salê de hat betalkirin ev rekreasyon planı hat betal kirin ji aliyê dî ve 10,015 de dîsa ku hewsel bi xwe tê de vê avê tev tê de li gor UNESCOyê jî hat qebûl kirin hûn lê dinêrin dîsa jî bûya wê hêjî nedaye sekinandin berdewam dike yani em dawîn tiştê ku hatiye kirin betalkirina wê ye û hîn dosyayên dinê jî dozgeriyê ne serlêdan berdewam dikin محکمه وان دادگری وان جی بردوام دکه لگور یا هیجی یان کن نچونه سری یان کن قرار نات نسلندن دادگریه دهنه لگور یا و هین تشتیدن جی دروژن پیشی آمده و دیار ببین. جمعی دجله دهمان دمیده دهنبیز خدا جهد ده جیانه که اکولوژیک به دهان جورین سوال و نباتان به سایات چم جیانا خود دومینن لی هکه پروژه این وکی بنداو و حسی نین راوستاندن ده او قصد دولمندین خوزایی به اکولوژی آخو و بر بتونه بونه و بچه. چمی خرزا بگره حتی چمی بوتا بگره حتی نینوای موسول بغداد بصره مثلا عربی لور مليون کنیف ده حوزه هرما برچمه دیجله ده مليون کنیف عربی بدوی ویج جیانا خوی خوزایی رابن و او درجی بیو که چوله و بی بطاقلق و آف کم بی جبی هوایجی سر مثلا دولتا ترکی و عراقی و سوری و سر آویجی ام ناخوازن لی بلکی شرکی مازن جی چه بی اف بنداv ضعف استراتژیکه و لسر شر آوه ست سالا گوچوی سر شر
cihanê em bêjin petrol bû belkî ser vê bendavê jî şerê avê wê dest pê bibî lê em naxwazin ti şer çêbî em xuzaya xwe dîroka xwe çîroka xwe muhefaza bikin û em lê bimne xwedî. Qirêjkirina ku bi destê me pêk tê wekî gelek deveran li Diclê jî tê xuyakirin. Av her ku diçe qirêj dibe û her ku diçe ji ber bendav û ocaxên qûmê Dicle kêm dibe. Li gorî lêkolên ku tên kirin çemê Diclê her ku diçe ji rojên xwe yên berê dûr dikeve. Ji ber berjewendiyên aborî û siyasî yek ji perçeyên girîng a xweziya herêmê çemê Diclê bê hilm dimîne. Av wendahî di serî de 1939 bixwe av bixwe zêde biye. En zêde ama bêje belkî nêviyê pira dehderî. Lê piştre ku ketiye mesela ev hev sel bixwe jî ku ana jê re dibêjin wek deşteke ew ku av da ketiye bûye wek deşteke. En son salên berê ku çîk teqiya baraj ku bixwe teqiya ku avê tin şit hat û cih dibinê avê deman avayê bi rastî ku neyê te girtin ew qas ava wî zêde ye. Lê ku dibe havîn mesela hinek cihên ku av jê derdkeve bixwe mesela wek zirixê li Egilê dûrê de û bixwe disekine ava wî havînê ziwa dibe. Lê dibe ku zivistan payîz dest pê dike berf ku dest pê dike di helên yan çîk dibin dîsa av zêde dibe. Lê dîsa jî li gor mesela demên berê av ew qas ne zêde ye. Her ku dere mesela dikeve. Ji aliyê dîve jî merevkarî be tiştekî bêje desthilatdariya Tirkiyê mesela ku kîjan ciyê ku karibe ji bo polîtikayên rantê ji xwe re çîk bike li gor mewzuatê jî rêkî ji xwe re têde dibîne. Mesela di mewzuata en dawî de geliyê Dicleyê bixwe geliye weke çemekî mezin. Li gor çemekî mezin be tu nikarî ew qas texrîbat têde bikî rê tune diciye mewzuatê de. Dadgerî bixwe îzin nadivî tiştî misadawî tune. Lê Dewleta Tirkî ku dest pê kirin viya 2013 de piştî ew ku qas bertek nîşan dan û gel nobedarî berdewam kir ser lêdan dest pê kirin ev statûya wî hate daxistin. Statûya wî weke çemê biçûk ana di çîkê de ye. Çi qas biçûk dike ew qas kare polîtikayên xwe rantî ew qas bi rehetî bikarbîne. Lê en dawî dîsa van ser lêdan berdewam dikin û rojên pêşiya me ku hîn qerarên ku bê stendin mutlaka wê bidine senkirandin mecbûr jî bisekine yanî çünkü ranake. Ana tenê Hesenkêv bixwe jî herkes dît avayî vî tiştî ranake. Yani av bixwe ranake divê na divê enerjî na divê ewlehî na av na pirsgirêkan ne we. Pirsgirêka wan bi temamî çi qas cî ku em karibin beton nêvreşînin, çi qas ku em karibin vê axê dibinê erdê de bêhêlin, ciyên ji dîrokî dibinê erdê de dêhêlin û ava ku derdixe jî mesela dilê nêrî desthilatdariyekê pê mê dimeşîne. Ji bo ya kîjan roj vegehekê em xwezaya xwe biparêzin, pêwîst e ji vê rojê pê ve jî em xwezaya xwe zêdetir xwedî derkevin. Di sala 2013 de ji bo çemê Diclê bê parastin lêv û tevgereke civakî dest pê kiribû. Lê ev yek jî dîsa bi destê rayedarên dewletê ve ji nedîtî ve hat. Ji bo projeya bendava li ser Heskevê bikeve meriyetê, statûya çemê Diclê jî ji teqrîbatê re hat vekirin. Herçend şaredariyên herêmê dijberî vê derketibin jî hewldanên parastina çemê Diclê qelsman. Piştî şaredarî ketî destê HDP ya rastî ser çemê Diclê dixwastin artmekê ava bikin. Çêkirin jî niha ew artma dişixule jî bes yani çemê Diclê ji ber ku em bêjin ji mêj ve heta niha kanalizasyon pergala kanalizasyonê ya Cizîrê ya gundên Cizîrê
یا حتی باجرین جزیره دور بجی سر چمه دیجله راست افغانیزاسیون آواوی یا قرش تی بردنن ناف چمه دیجله ده یا راستی دویا مثلا اف قانونیزاسیون مثلا اف قانونیزاسیون جی بهاتن هم بیشن آرتمات سک جبوا جی بهات آوا کرد جبوا آوا گل قرش بدانم ملکی آوا دی مثلا نورمال جاردن برکو بردا بنا سر چمه دیجله لو ما مثلا چمه دیجله گلک دمت رخاد دنیری رخینوی قرش خویات کن طيبات ساعات جمع قانونيزاسيون تي بردان قال قريش خوياد كي اف جهاني كسي كو بخوازه تدا ام بيجن ملواني خو بخ اوفي انجي كسي كو بخوازه تماشا اوفيج بكي نباش خوياد كي يعني چار سريا وي هي يعني ها مثلا 4 نقطه هنكو قانونيزاسيون جزيره تي بردان محل تاخا چمكل حتى تاخا باني سنفسي يعني دخازن دكارن بو بوريانجي و بهفدو و گيري بدن ان ازدانم بيجن يعني باجار دور بيخن و قريجي و گلاشي چمه دیجله لگل تاوی تقریباتا که امددن و او قاسالن همو دولمندین خواه با آوایی که دستفکری پیشکشی مدیکه. دوی امویه که باش بزانبن که هکه چافکانین خوزایی ین وکی دیجله نبویانا جیانا مجی ده نگیشتاوان روژان. جبر ویجی دوی ام دست باویجن تیکوشینا که دیجله لدیجی نیارین خوزایی دمشینه. دوی ام جی دواری پاراستنا ویده وکی آوا دجله بجوش و ببریار بن.